na matatu niki aca niguo marihagia tondu mena nginya bandi guo marihagia guka ni ithu ararihia ndwito mundu ucio ni tumikora. Everything they contract you to do ona okimuia one ni mwatara mahiya maunjo saya twatara ana kiacio ndona mahana mikora me pieces cigana bangai matikarekie mumu mere mabange 10 kwambata. I don't know koyo. Sometimes it is usually and this might just hit some people the wrong way. Yes. Limwe ni uko gwikuhuthu muno kuruta biashara na middle class na upper middle class gukira the elite. Yes. Elite wa mbere tiaige makurihaga Aya thomu riu titio tikuthoma indo meido iria cietagwo mukuikuri indo nyingi. You see aria me haria one mutie na common interest. Yes. Ni mundu wa middle class ri mundu wa membli oguo ni ukakwira atiri ni mukuria story hena andu aradio cia yo na ndageciria ko yake mwe almost the same mundu wa ground gatagine no riu gitonga ri ci iguru ri uthia kwigithia atiri enda tufrati twire joete mafoko ukaiguira ucio ngi atiriri ndirangu mafoko ni kuria turanirwo eka 400 wakiga mutiratwara nona ki wakira guo kora ni break the silence okero ni ndiona ni urakiire gakario kanini uragurire mama Hedio wigiriro haria news neke gomugurire kauno wa mwarahura ndio ni dream ka hedio were urugongo nduheke gohoro ugikinya guo nake makona ndo mahure promotete mutumia waku uguo sana iska mundu ni endaga koya kari ka mutumia ugathiurukia tondu maticiroraga muno umanye the problems ni ureka wega ndio muthuri ucio ageretie no according to him yes that is a gift yes you should give to your wife arona muthuri mukoiko atigire mucie na ni uria ku approach ndugimwira tiguo ya no more ndia wigire atware kau no morale ikuria zero agochokia the old muno yes okay ndwetherera to debate whether to story kukaga hekundu ndirathiete na andu au ni haracika we one haria thika uri andu herui kaigua atiriri kundu kou ithe wa hetwo ni kuria wekirirwo mucere it's a very horrible joint kundu kou ni ngukania guthia kou mwana case not a good place ithe wa hetwo twamurutire kou akiruta muhuro kanua okonda ari kumenderie guoya uri othia kundu kwa nguvu yes ari Thika Road yes ukamera Thika Road handu tuthiaga ni hari oguo aguo au gatari hoithe wa hetwe nda gutengurirwo oya gukwira ni tuthie turiega cemca muthuri na andu acio ri matienda ati mucemanie hari urenda ona ikora hetukira hari okoragu akaguragira thimu no tucemanie ukamura ndirahetuka haloiru ndukiingira tucemanie hau Park City turumaga Park ka hau aca ni ukungora ri ngora njamba ya Lavington nagera hau tio mutware kuri uratambura ni agwite no hote guka the hub kuri Keleni uka the hub twaririe ho kana iyo koni ukiona gwikura ihuri uke no foko ndio ora muhe tu joint to bypass ukawajei umururirie ukabura ndo ayo muno tucemanagia hane yaguo
Heta gonje ikuneko. Ona ndare igua. Ukamwate nona weke hunguro. Handongo hungura tigana ho wekatire. It's very difficult to do business with those elitely rich people. Yes. Middle class na upper middle. Muratwarana. No, hair middle class. Middle class near what do I membly what have you? Ruai Joska Kamulu. Na hair upper middle. Emudu me upper middle. Near na wakina near kura V8. And there's a business going. Na ni kore elite. Ale mata manyagi nyagari siya. Ona idosi yone kore rika ni umarika na giyo. Kugune Karen kwa batarunda uwo. Yes. Asiru ni wadwale ru. You cannot have a conversation with them. Ukona no wora. Okay, meratia. Leo we okone na conversation na ori. Oko we comedian kiori mumaveke. Kama na jokes ige bado matagora kuboya. Yes. Ona heodo kaga. Ona me kamo baby. Heodo ara iyai. Okay go muga. Ashalago. This girl does not appear very bright. Okay, me aria ground. Papa tete na ino pia harugo. Oya kama wale ada video rai na show nene. She's not very bright. Kanola Diamond Kenya. Yes. Ngwesi no to excuse kidogo young lady. Mutire na kuigwa. Uria Zahari na Tanasha Donna marahuritwo tubisha ndani atumia atene a mundu umwe. Sari ucio aruta wira uriku. Ni aria metagwo riri kuria social media akwendia guo uguo kidogo ni ari bia ni socialite metagwo socialite. Ni mata mafara. It is difficult to hit ground. Yes. With this rich elite. True. Especially kwa miaka nethi yagete kidogo. No. Ukuri tuhandira. Utaimaga mwana kaundu ka muthekia gatindirire. Mundu yakina ukaruru sana. Uikare hau. Na mahanja mumega. Kawara kenera. Ando karagire ko mu challenge no ri oi. No. Ethara ini ngithia guthio yake. Ni uratu hethiri cie guikara na itonga. Itonga iria cietagwo ngo. Guci ona mitwarire tari ya cukuru ona mathukuru maria matwaraga ciana ri. The debates digo cia no citwarane. Na itonga ici ri. Itonga ici rimwe no wone ta kirire ugio break the ice. Menda akiro nawe kira. Tiga gutua arakira ni kwaga akiri. Tore irie na kira go kaigwa uga. Mundu gwetwara ire muraigwa githia atia. Nale wigwa ni akira wajete kure story ciaku. Bathie kwena mundu Kenya njerura ari akou. Uga Nyoko excuse the young man. So a little typically noisy. It's very loud. This young girl is very loud. Wah, kegwere. She's very clumsy. Is very pedestrian. When a jazz, can I country?